finally Aisyah dah ada ready stock for this wristlet. Tapi kan kalau habis tak boleh nak restock lagi tau. Jadi Aisyah harap Belle sempat upload wristlet ni lah sebelum sold out. So inilah corner zip wristlet in pink. Yang ini macam limited edition lah untuk season sekarang ni, sebab tu susah sikit nak dapat. Kalau perasan kan, kalau wristlet biasa kan ada stripe tengah-tengah kan, yang ni dia fully coated canvas macam ni, signature. So material coated canvas with stamp logo. Ni belah belakang dia. Wrist strap dia pakai full leather. Lepas tu ada contrast stitching as well. Untuk small wristlet memang tak boleh masuk phone. Ni belah dalam dia ada 2 card slots. Kalau contohnya nak comparekan dengan size phone Pro Max, ni size comparison dia lah, memang tak boleh masuk. Untuk harga untuk wristlet ni kan boleh tengok dekat shopping bag di bawah. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Yang paling penting, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, again boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.